U Loznici je otvoren 9. regionalni sajam meda i domaće radinosti, a nosilac manifestacije Pčelarsko društvo Loznica uz podršku turističke organizacije grada Loznice i regionalne razvojne agencije. Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode izlažu pčelari iz Loznice, Krupnja, Valjeva, Šapca i Republike Srpske. Sajam je otvorila Snežana Perić, direktor turističke organizacije grada Loznice. Grad Loznica pruža punu podršku kako izlagačima, tako i samoj organizaciji ove manifestacije, a tu pored turističke organizacije ovu manifestaciju je pomogla i regionalna razvojna agencija. Novina je da će ovaj sajam trajati 4 dana, znači danas ga svečano otvaramo, ali će trajati sve do ponedeljka, tako da će naši sugrađani i posetioci koji borave u našem gradu, turisti, imati priliku 4 dana da uživaju u sadržajima ovog sajma. Lokalna samouprava svake godine izdvaja sve više novca za podršku pčelarstvu, istakao je Dragan Radičević iz Pčelarskog društva Loznica. I pored loše godine za pčele i pčelare i pored loših prinosa, mi smo zadovoljni brojem izlagača i vrstama i količinama meda koji mogu biti ponuđeni na tržištu ova 4 predstojeća dana. Vreme nam ide u prilog, što je lepo, potrošači su tu, izlagači su tu, prilika je i za jedne i za druge da se upoznaju, da ostvare uzajamne kontakte, jer u vreme kad fali meda na tržištu, pošto je med druga najfalsifikovanija namirnica u svetu, ne samo kod nas, onda se mora ići ka nekom građenju uzajamnog poverenja i poštovanja i potrošača i proizvođača. Iskoristio bih priliku da se zahvalim gradskoj upravi grada Loznice i lokalnoj samoupravi koja je i ove godine, kao i do sadašnjih, imala sluha za pčelarstvo kao resor poljoprivrede i izdvojila znatna sredstva u vidu subvencija za nabavku opreme, koja su, verujte mi, nemerljiva i od velikog su značaja za pčelare, posebno pčelare početnike koji su u zamahu neke karijere, i nadam se da će ta saradnja i u budućnosti i razumevanje biti obostrano. Dugogodišnji proizvođač meda Milan Petković redovno učestvuje na sajmovima. Ističe da je ovo izuzetno loša godina za pčelare, ali da kupcima na sajmu nudi izuzetne proizvode. Bavim se ovim poslom negde oko nekih 40, možda 5 godina aktivno. Ovdje na ovom štandu imate malo, imate med u saću, med sa propolisom, polenom i još imate, normalno ima ovdje ovaj propolis koji nije loš sad za ovo vreme kad je hladno, toplo, radi što kaj prehlada. Pčelarstvo je ozbiljno zanimanje, ali i velika ljubav i radost, rekao nam je Radislav Sandić. Sa pčelama se družiti znači uvek biti mlad u prirodi, na vazduhu. Udisati isparenja iz košnice, to je lek nad lekovima. Takvog leka ni u jednoj apoteci nema. Zato pozivam posebno mlade da se priključe pčelarstvu, da uživaju u tome. A ne mora se očekivati uvek neka velika zarada, velika dobit. Bitno je da sam živ, da sam zdrav, da su pčelice žive, zdrave. A sad prihoda koliko bude, dobro je. Ova godina nije nešto posebno bila, ni blizu onog što smo očekivali, ali bitno je, živi smo, žive su pčele, ako nije bilo ove godine, bit će naredne. Ovogodišnji 9. po redu regionalni sajam meda za posetioce će biti otvoren do 27. septembra.